keberanian aku sampai ke situ je. Aku nak caw cepat-cepat lah dari sini. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Honduras. Ini sambungan dari video lepas. Aku sekarang dekat Honduras, dekat Tegucigalpa. Kalau kau jenis Daredevil, kau hafal 2 tempat ni. Satu nama dia Comayagüela, satu nama dia San Pedro Sula. And then kau baru kau tahu dia punya ngeri dia macam mana. Apa itu kengerian yang maksimum. Tapi kau jangan nak ni lah, kau jangan nak macam ni nak vlogging semua, jangan. Itu memang cik pasal. Aku keluarkan handphone ni pun semua orang jeling dah siap. In less than 2 years, 19 journalists have been killed in one of the world's most dangerous and violent countries. I'm talking about Honduras. Why is Honduras so dangerous? Welcome back. Dozens of kids fleeing gang violence in their home countries seek a new life in Las Vegas. One of the poorest and most violent countries in Latin America. The gangs told me to either leave or choose the way I wanted to die. My goal is to reach the United States. Why? Because of the level of crime that we have in this country. Honduras, one of the most violent and dangerous countries in the world, constantly dealing with major problems related to corruption and extreme gang violence. In the Honduran capital of Tegucigalpa, more than 400,000 citizens live in neighborhoods that are completely controlled by criminal gangs where police cannot enter and residents live with curfews. Honduras pernah jadi negara paling ganas di dunia. Pada tahun 2011 hingga 2013, kadar pembunuhan negara ini mencecah 93 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Dan hari ini, Honduras masuk semula dalam perhatian sebab satu benda. Selepas Bukele tekan MS-13 dan Barrio 18 di El Salvador, saki-baki geng mula bergerak keluar. Ada yang masuk Guatemala, ada yang masuk ke Mexico, ada yang masuk ke Honduras. Jadi, bila geng lari masuk ke negara yang memang dah retak, soalan dia mudah. Adakah Honduras sedang menunggu gelombang yang baru? Tegucigalpa ialah ibu kota Honduras. Di Tegucigalpa, ada satu kawasan yang sangat keras. Namanya Comayagüela. Comayagüela sering disebut antara kawasan paling tinggi jenayah di Tegucigalpa. Aku sekarang ni tengah hala ke tempat yang paling berbahaya dekat Tegucigalpa. Nama dia Comayagüela. Aku kena pelan-pelan. Di seberang sungai Choluteca ni ialah Comayagüela. Sungai ini memisahkan Comayagüela dengan pusat lama Tegucigalpa. Okey, keberanian aku sampai ke situ je. Lintas sungai tadi, lintas jambatan tadi tu, nama tempat dia Comayagüela. Tempat yang paling bahaya dekat dalam Tegucigalpa ni. Aku rakam rendah ni pasal aku tak nak angkat handphone tinggi sangat. Goyang gak lah, aku nak tadah handphone ni. Aku nak caw cepat-cepat lah dari sini. Sambung next video.